dufasha abantu kuzigura tukanazibagezaho mu Rwanda. Akamodoka kameze neza ngira ngo muri kukabona ni Corolla Altis, iracyari yose kabisa. Ziba zicyambaye n'amashashi, intebe nshyashya, ni sawa, ni ruzungu kabisa, ibintu byose ngira ngo muri kubyirebera. Yego, akamodoka ni keza, nta kibazo, ibintu byose ni sawa. Hello my people, mwiriwe neza, ni Prince nanone. Twagarutse hano kuri channel yanyu. Nanje kubibutsa bya bintu bya shipping dukora, akazi gasanzwe ka buri munsi. Dushipinga amatelefoni Kigali, dushipinga ama laptop, dushipinga amapiyesi y'imodoka, ama spare part n'imodoka muri rusange. Dufasha abantu kuzigura tukanazibagezaho mu Rwanda, aba mu Rwanda, aba mu Burundi, aba muri Congo, muri Tanzania, muri East Africa muri rusange. Ubwo rero anga turi muri parking yard, hari imodoka zitandukanye. Reka mbereke muri makeya, ni iminota mikeya mbereke imodoka uko zimeze. Ni imodoka ntagabara ama 0 km, ni occasion de l'Europe, ubwo zigera i Kigali zitwa Dubai. Ni imodoka zitandukanye. Ahangaha ukeneye imodoka ni ukutwandikira. Hari abantu mumaze iminsi mumbaza, kambereke rero imodoka zihari ukuntu zimeze, sizi gusa ariko ni nyinshi tu twagiye. Iyi ngiyi ni Toyota Prius, izi Kigali murazimenyereye, ni hybrid, ni half electric half fuel. Ni imodoka zidahenda, ni imodoka zidasora menshi, ni imodoka abanyarwanda bakunda, ni akamodoka ka make umuntu w'umujene urambaye gutega akamoto. Ni akamodoka ushobora kugura katazakugora, katagoranye kugatunga, ni akamodoka keza kabisa, nta kibazo. Ndakeka musanzwe muzimenyereye i Kigali. Ni Prius, urabona ntago ari byo guhindura. Ahangaha Dubai dutwarira ibumoso ni same KGL. Ubwo rero ni akamodoka keza, mwatwandikira. Si yonyine, ni nyinshi. Hano iruhande rwanjye hari indi modoka nayo nziza yitwa Kia Sedona. Ni imodoka y'umuryango, ni imodoka ndende. Ba bantu bakora business zo gutwara abantu bamenyereye. Baryo Kigali barabazita ngo ikira, bazita Karina mwe ndende, sinzi ukuntu bazita, ariko nk'iyi ni imodoka nziza yitwa Kia Sedona. Ni imodoka y'umuryango, ni imodoka ibijyamo abantu benshi, ni imodoka nziza muri makeya, nta kitwaye kabisa. Reka tugende dukomeze. Iyi ni Toyota, nayo ni hybrid. Izi yenda mushobora kuba mutazimenyereye i Kigali kuko abantu benshi babakundishije ziriya Prius, ariko nayo ni imodoka nziza. Urabona ni hybrid, imodoka nziza imeze neza. Amapine barayahindura, iyo uguze imodoka baguha amapine mazima, amajanti nuko. Hano imbere hari Hyundai. Iyi ni Hyundai, murayibona. Iyi ngiyi ni Yaris. Iyi ni Nissan Tiida. Ako ni akamodoka keza ka make, abantu bagiye gutunga imodoka ufite amafaranga makeya. Ni akamodoka keza wagura n'ukumve ngo mugenzi wanjye ko afite Toyota, mugenzi wanjye ko atunze Toyota, nanjye ngomba gutunga Toyota, nta mpamvu. Aka ni Nissan Tiida, ni akamodoka keza kagura makeya, kaba kadahenze, gusa si hybrid kuko numva iki Kigali hari ikibazo cy'ama fuel zarazamutse, n'ahantu byarazamutse byikubye kabiri. Ariko ni akamodoka keza. Dore ngiriya Yaris mumenyereye, akamodoka ka make. We mukobwa ufite akaduka kawe, ntagomba gutega moto unyagirwa. Sezera ibyondo, sezera gusuzugurwa, sezera imirongo. Mu mafaranga make cyane uraza ukagura kano kamodoka tukakugezaho i Kigali. Dore ngiriya n'indi hybrid. Imodoka hano ni nyinshi. Dore hari haruguru imodoka nziza yitwa Toyota Wish, iyi ndende ya kabiri. Nazo mushobora kuba mutazimenyereye i Kigali, menya abantu ntabwo bakunda kuzizana. Nayo ni imodoka nziza ngiyi cyane, imodoka nayo itarwara. Ngiyi Honda Civic, nayo imodoka zirahari ubwoko bwose kabisa. Imodoka zirahari nta kibazo, ngira ngo murimo murabyibonera. Imodoka ni nyinshi hano, z'ubwoko bwose, kandi biterwa wowe na budget. Aha turi hari imodoka ntoya, ntabwo ari imodoka nini, ariko n'abantu bashaka amakwasiteri, abantu bashaka amajipe, abantu bashaka amakamyo, byose birahari ahangaha, nta kintu kibura.
imodoka rwose z'ubwoko bwose, sezera kugenda n'ibirenge, udufaranga dukeya twawe wagura akamodoka nawe ukajya mu bantu batunze imodoka, ntacyo bitwaye, si ngombwa kwibana wumve ngo mu muryango wanyu nta n'umwe ubu umudayimoni urapfa wo gutunga imodoka. Nicyo twaziye kugira ngo dufashe abantu gutunga imodoka mu buryo bwiza kandi budahenze ku mafaranga makeya. Ngaka kandi ka Yaris, ngiyo hano inyuma Artis, ivatiri nziza mumenyereye i Kigali, ndakeka izi rwose abasore benshi barazitunze i Kigali, abakobwa beza cyane barazitwara, ni utumodoka twiza dukoreka, urabona ni brand ya Toyota nizo mukunda, kambaye amajanti mazima, amapine ni mazima, yego aba ari okaziyo ariko tukiri utumodoka twiza tuzima, akamodoka kameze neza ngira ngo muri kukabona, ni Corolla Artis, iracyari yose kabisa, ziba zicyambaye n'amashashi, intebe nshyashya, ni sawa, ni ruzungu kabisa, ibintu byose ngira ngo muri kubyirebera, yego akamodoka ni keza nta kibazo, ibintu byose ni sawa. Okay, ni sawa kabisa. Sinzi nimba twagera kuri iriya Sedona nkongera nkayibereka, ariko reka twigendere dukomeze imbere. Hari imodoka nyinshi, hari imodoka nyinshi, hari imodoka nyinshi hano cyane kabisa. Na hano hari izi bazita Rensa, sinzi nimba muzizi, nako ni akamodoka keza, ni akamodoka keza cyane kabisa, ni akamodoka keza, ni akamodoka keza rwose. Nshobora ko mutazimenyereye ko mu Rwanda bakunda amatoyota, ngo niyo inshuti yanjye itwara, ngo nanjye niyo ngomba gutwara. Murabona impamvu ahangaha ziba zambaye fime, izuba rya hano ni ryinshi, biragoye ko watwara imodoka ifite ikirahure cyera, izuba ni ryinshi cyane, ubu ryatubangamiye, dufite 37, dore izi zose ni impanga murazibona. Abantu basore bafite amafaranga baza bakagura imodoka, dore ngaka gakorora nubwo ari imyaka ya kera, ariko nako urabona ko kameze neza, dore ngizo Rava, izi Rava zo ndabizi, ni nka kavukire mu Rwanda, nka kavukire mu Rwanda rwose, zimeze nka za telefone twitaga abagore beza. Ni imodoka zishoboka, ni imodoka zitwarika, ni imodoka watwara ukihera n'umwuzukuru wawe. Imodoka zirahari hano, muzatuburane ibindi, dore ngiyi Ford Focus, ngiye hano imbere, imodoka z'abanyamerika, usibye ko yenda kuri karubira bishobora kutoroha, ariko ibindi ntacyo gatwaye, ni akamodoka keza. Dore ngizi Camry, dore ngiyi n'indi Rensa Forte, nayo ni vatiri nziza, ngiyi Toyota Camry, ngiyi Camry, ngiyi Camry, ngize Artis hano haruguru. Urumva imodoka ni nyinshi hano, imodoka ni nyinshi. Dore ngiyi indi Honda Civic, imodoka ngani nyinshi zirahari z'ubwoko bwose, nta kintu wabura Dubai. Si ngombwa ko uhagera, ni ugutanga oda gusa, imodoka yawe ikakugeraho. Dore ngizi hano imbere yanjye Kia, ngiyi Hyundai, ngiyi indi Kia Sedona. Ahangaha imodoka ni nyinshi z'ubwoko bwose zirahari, urabona abacaca barimo baragenda bazitanga. Brother, how are you? Good? Good. Which car do you need? Rwanda. Which car? Any type of car, Kia Sedona. You take Kia Sedona. Kia Sedona? Model 2018. Okay, this is Kia Sedona 2018 model. Ni Kia Sedona 2018. Ni imwe nababwiraga n'imodoka y'umuryango. I Kigali ntago bazimenyereye zino modoka, ariko ni imodoka nziza. Ni imodoka nziza kabisa, bereka abantu barebe. Ni imodoka nziza ijyamo abantu benshi, nta kitwaye rwose, nta kitwaye. Abari muri umuna windi yitwa Toyota Sienna, ni imodoka nziza pe, ni imodoka nziza zidafite icyo zitwaye, ni imodoka ifite body nziza, inside ni perfect,
ni ikimodoka cyiza cyane kabisa. Wanaturamo berekana na backside. Imodoka zirahari muri Dubai ku giciro gitoya, no kutwandikira gusa tukakubwira ibiciro. Ibayita Kia Sedona, ni imodoka nziza cyane ijyamo abantu 7 na shoferi wa 8. Imodoka nziza rwose. Dore ngiyi Altis yindi Toyota, izi murazimenyereye. Ngiri ya Nissan Sentra, na ivatiri nziza cyane. Ngiri ya Honda, akajipe keza rwose. Nimo kavuga imodoka ntago ni Toyota gusa, nuko twarize tuba tumenyera, ariko nk'iyi Honda ni imodoka nziza. PS ntimukagira ikibazo, turahari ku bwanyu. Niba ufite imodoka iri mu gipangu, ntabwo ugomba kubika imodoka yawe iri mu gipangu ngo wabuze PS, ni amakosa. Ahangaha ni ugukanda gusa, just click, just place. It depend on the device you are now using, then ukore order, ibintu byawe bikugereho mu mahoro, mu mutekano, nk'uko wabyifuje, nk'uko wabidusabye. Aha hari indi modoka nziza zirimo muri kuyibona, imodoka nziza zidahenze, imyaka ya vuba, imodoka utazasangana abantu bose. Niba ufite ikibazo cy'uko amakiya mu Rwanda PS araboneka, ntabwo ari ikibazo, si ikibazo rwose. Ahangaha ntuzagira ikibazo cy'amajanti, ntuzagira ikibazo cy'imyenda y'intebe, ntuzagira ikibazo cy'itara, ntuzagira ikibazo hari abantu batwara imodoka zitagira ama AC. Ibyo ni amakosa. Ibintu byose ahangaha birahari, tubafasha kubageraho mu buryo bwiza bwihuse kandi butagoranye. Ni ku cyizere gusa, ntabwo turi abahemu, kuko nibyo bidutunze, nibyo bitubeshejeho. Ntabwo wakora amakosa yo guta umwanda kuri cya kintu uriraho. Ni amakosa rero, twebwe turinda ibyo dukora neza cyane, tukabirinda bikagenda neza, bikagera mu mahoro mu gihugu aho ubishaka hose. Ngira ngo mwabyiboneye, ikindi gisigaye ahanyu niho wasigaye kugira ngo ibintu bibagereho mu mahoro. Okay, murakoze. Your vision inspires my soul. Diaspora time we gather around. Utugira inama nziza cyane. Ubuntu Empire, forever we rise. Ubuntu Empire, together we chase our dreams. Ubuntu Empire, forever we rise. Ubuntu Empire, together we chase. Ubuntu Empire, shining hope across the world. I love you, Bolingo Bumuntu. Your vision inspires my soul. Diaspora time we gather around. Utugira inama nziza